Danes bomo kuhali švedske mesne kroglice. Najhujše, kamor sam sebe raniti. Damn, bro. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh. Včeraj sem si v Millerju kupila ta brivnik od Aveo, torej to je njihova firma in je bil 14 €. Hotela sem enega, ko ima pač ta nastavek tukaj, pač da ti skrajša, ampak ne čisto ne pobrije tako britvica. Tukaj ta del pa pol čisto pobrije, ampak realno nisem vedela, da ima ta del, jaz sem samo zaradi tega kupila. Zdaj tisti, ko nočete to poslušati, intimne predele, mislim, jaz bom zato uporabila, ker mi ni fajn se brit, ker se ti pol, pač meni se ne vraščajo dlake, ampak večini se. Problem je, ker pol, ko začne rast, pa prihajati ven iz kože, me ful srbi. Tako da ja, malo osebna informacija, ampak lej, mogoče pa komu pomaga. Jaz bom zdaj to sprovala, pa vam poročam, ok? To mi pa zgleda kot nastavek, po moje, če hočeš kaj sem skrajšati, ampak mislim, zakaj bi mi hotela imeti take dolge dlake, ki ne vem, ampak ja. Ali pa sem pač zaščita, ne vem. Pol leta že govorim, da se moram lase postriči in končno je prišel ta dan, ker imam že res ful dolge, pač predolge. Jaz ne nekaj ful kompliciram, lase si dam na pol, tam, ker imam pač prečko, jaz imam tako malo špic in v bistvu samo sledim te obliki, ki jo imam. In to gre tako, da vzamem pramenček, to je kar konkreten pramen, tako da bomo še enega vzeli. Si ga počešem tako na, bom rekla, ploščato in pol režem tako dol. Tak. Nice. Nice. Oh, končno. Končno, tako da bojo kar, bom rekla, kratki. Zdaj grem pa na drugo stran, zato da si naredim približno isto. Da primerjam dolžino z levo in desno. Malo kreš sem si jih postrigla, ko je bilo v planu, oziroma ko sem mislila, ampak se mi sploh ne zdi, da sem to postrigla, zato ker pač tak, mislim, ni neki ful. Te špici, v bistvu, te tanki špici dodajo dolžino, ampak so taki brezvezni lase, pa skozi se ti pendla in se mi zdi, da je ful bolj sveže zdaj. Še vedno so dolgi, ampak taki bolj zdravi. Tako da, ja. Reč pa moja majica pravi, my cat is the real influencer. True. Čas je za odstranjevanje brčic. Jaz imam dosti temne dlake, lahko vidite, da imam obrvi črne, bolj temne imam dlake, kot pa lase. Lase imam pač temno rjave. Vsake toliko si s to britvico, pač cel obraz pobrijem. Ne bo ti brada zrasla, to je hormonsko, to nima veze s tem, a se briješ ali ne. Ampak vedno imam te. Vsake toliko pa uporabim ta vid, za pač pod nos, ker so že tako zrezane. Ampak to tako boli, ampak bolj dolgo zdrži, samo zato mi je boljš, ker ono britje ne zdrži toliko cajta kot to. Mislim, zdrži, ampak ja. Zagreješ, ker je vosek. Mene to bolj boli kot brazilska. Ne hodim na brazilsko, ampak ko sem.
Fajn pritrdiš. Najhujše, ko moraš sam sebe raniti. Au. Čudovito. Še druga stran. Kaj malo očka zasuzila. Se vem, če mi je dobro neslo, ker je malo tema tu. Au. Nisem šla dosti blizu usnic, ampak... Ok. To lahko večkrat uporabiš, mislim... Če ti v prvo ni ratalo vse, spet združiš. Imaš zraven take robčke, da si počistiš pač to, ta vosek dol pa, da ti malo pomiri. Jaz to že toliko let uporabljam. Problem je, ker imam temne dlake. Če ne imela temne, si to sploh ne bi delala, iskreno, ker mene ne moti dlaka, meni samo moti, če je temna. Zdaj malo rdečo, upam, da ne prije gele zglihkar, ker... Če pa kakšna dlačica ostane, si pa pol s pinceto populim, ampak... Tadam! Glede krtače si umivam, zato ker pač so umazane, a ne? Ta je bila kar huda, oni del drugi sem dodala, ker se pač da enostavno. Eni jih tudi perejo v pomivalcu, enkrat sem provala, samo je tak čudno krtače dati v pomivalc, ko pač posodo umijaš. Mislim, ne zraven posode, ampak ja. Ja, našpricala sem samo čistilo, ker to pink in malo bolj z glavnikom ven pobrala te packarije, ampak zdaj je že ful boljš. Bi mogla prej pokazati, kak je bilo. Res gre ta maščoba pa stvari do, sploh če imaš masne lase, moraš res nasploh, mislim, je fajn, da si krtače umijaš, ampak imaš pa masne lase pa sploh, ker se nabira ta maščoba, ker ta krtača je tek stara je, po moje, kupila sem si jo pri frizerju, ko sem še hodila v frizerju, tako da to je zdaj že, v srednji šoli sem bila. Toliko let nazaj, ampak mi je še vedno najboljša. Naslednja najboljša mi je ta od Afrodite. Pa Baleja ima eno ful fajno. V DM-u jo imaš, ko jo imam pri Joshu. Tista je tudi tako fajna. Če imaš žoge lase, sploh ne morem kaj drugega uporabljati kot te fora Tangle teaserji, ali kako se jim reče. Danes bomo kuhali švedske mesne kroglice. Enkrat sem jih delala na streamu, imam pa prav recept od ene moje švedske gledalke, ki sem mimogrede tudi spoznala, ko je bila v Sloveniji. In so bile tako mehke, tako dobre, tudi za omako mi je dala recept in vse. Ker sem rekla, ker imam glih pol kile mesa, bom to zdaj naredila. Začnimo z sestavinami.
Evo, se hitro spravljam, sicer še nimam streama, ampak bi rada posnela nekaj za Eon, spet. Toliko novih stvari je, jaz sploh ne otegnem in kot vidite, imam trenerkico, tako sem čakala te trenerke, oversize in glih sem dobila in jaz moram vzeti to posnet. Cel dan že to nosim, probam ne umazati, ampak sem bila preveč neočakana. To je tako mehko, tako udobno. Jaz imam M, pa sem to smala, tako da to je pač pol malo bolj extra oversize, odvisno kak ste navajeni. S bi mi bil še vedno oversize, ampak malo bolj fitting. M je pa res ono oversized. Ko čakam, da to na busu probam ali pa ko grem na potovanje, nam odvisno od vremena. Tako da zdaj preden da svetlova gre, bi jaz to rada posnela. Ker pol jutri Josh pride in jaz se moram snemati, ko je kdo tu. Ko me kdo gleda, ni važno kdo je. Ga moram vedno nekam poslati in bo najboljše, da jaz to posnamem. Ready za Instagram, takrat, ko prije ven. Jaz sem gledam, sem razmišljala, jaz zdaj že z Eonom toliko cajta delam in tako je fajn, tako vsi so ful fajn, vsi so ful chill, ono res pač zaupajo, ne, da bom naredila tako, jaz naredim v svojem stilu. Dan sem toliko naredila, ampak nisem toliko snemala, ker pač bi vse ful dlje trajalo. Zdaj pride Josh, tako da bom malo priprave, ne, itak. Pač mogla sem se pobriti oziroma podepilirati in jaz sem zdaj imela res ono zimsko kolekcijo, okej? Zimsko kolekcijo dlak, prosim. Spet osebna informacija, ampak I don't care. Je trajalo 1 uro pa pol, da sem jaz to vse odstranila, zato ker depilacija pač traja, ne, ni to, da se pobriješ. Nisem se pa hotela pobriti, ker pol takoj nazaj zraste kar nekaj. In nočem se sploh obremenjevati, več laka mi zdaj 2 tedna oziroma 1 teden. Make-up si naredim, posnamem to za Eon, ker je gube imam. Ja, spucala sem tudi kopalnico, kuna sem že 10krat spucala, te kroglice sem naredila, omakal bom jutri, ker itak to jutri jedla. Ko pa to posnamem za Eon, sem pa konc je za danes do streama. Manj nekaj ful jedla, ker bom itak bolj kuhala. Še glos. Ta je od Catrice Lip Oil. Malo barve ti tudi da, ta je roza. Necko ga imam ful rada, čeprav sem mislila, da bo tak stiki, pa ni. Ok, preden da posnamem, vam še na hitro pokažem, sorry, pač tako ste nastojalo. To je del Elevate kolekcije, če se spomnite teh pajkic Elevate, meni so tako lepe, zato ker imajo tak minimalistični logo, shit tukaj. Ful so udobne, sicer ti dajo oporo, ampak so tanke in ful udobne, tako da jih lahko imaš pač tudi za doma, pač da ni ono ful kompresijsko. Torej ti hoodie in trenerkica so del te kolekcije in lahko mismatchaš, kot vidite, jaz imam črn komplet zdaj z zeleno. Vam bom tudi seveda pokazala hlače, pa modrec, v glavnem lahko mismatchaš. Lahko tudi imaš zelene pajkice ali pa svetle, pa temno zgor, v glavnem kombinacija ful. Ful so mi všeč te detajli, tu zadnji imaš tak logo silikonski, pol imaš tukaj spredi napisano Eon, ampak ni ono upadljivo, pol imaš tukaj ta znakec, pa zadnji še ta silikonski Eon. Pač res tak, cela kolekcija je tak narejena, da je logo v glavnem minimalističen. To je tak mehko, pa res je kvalitetno narejeno. Mislim, itak vidite, ampak pullover lepo obdrži obliko, se ne ono povesi in uniči v glavnem. Kapuca je tudi tak narejena iz 3 delov, da res lepo stoji. I am in love, okej. Dobro jutro, Yoshi-Bo je tu in je zraven prinesel ta apfel šorle. Oni ful radi to pijejo očitno, oziroma pač tudi tujci, ko pridajo v Nemčijo, pa to probajo. So kao pol ful obsedeni s tem in to je v bistvu jabolčni sok z radensko, tako da je gazirano. Pa nikoli še nisem tega pila. Zdaj mi je prinesel probati. Imam jajca okoli ust, ja.
mean, it's apple juice with sparkling water, nothing, you know, I don't know, revolutionary. But I can see why people would like it. It reminds me of cider. Yeah. Like when it's a bit sparkly. Yeah. Like after it starts, I don't know. Cool je, ampak ne vem. Ne bi rekla, da je neki special. Ta je bolj naraven, se že po barvi se vidi. This one is a bit more bitter. Yeah, I like that it's not so sweet. Because like apple juice is usually... Like, Yeah. I put some water in it, like with regular water, so... Yeah, I know. Yeah, it's good. Jedla smo se jajc, imela sem še malo omake včeraj in zdaj bomo malo počakala, da se uleže hrana, pa gremo pa na Šmarno. Sploh se veselim, ker danes bo sem še dan sončno, pol druge dni pa kaže oblačno, tako da moramo izkoristiti, da danes sem fraj. Mi je čudno, da sem fraj. Kaj? Miki? Ni že spana, gremo spat malo. Prispela smo, zdaj si pa zaslužimo štrudel, pa kavo. I deserve it, not you. You were tryharding. Ej, skozi je bil pred mano 3 korake, kao, da sem ful dober, veš, ful bolj hitrejši od tebe. 36 minut sem dan srabla. Ni pa. It's a heart. Pa štrudel. Damn, bro. It's actually nice feeling. True, them broke. Yo, you broke the machine. The machine is breaking. It's just my... Oh, this is so long. Mika, it's much fine. Ali si prevelika za to, gara? She has such small head and then body is like... Ti, živačka mala. Moj lovek ti, Mika. Malo počitka na kavču, preden da se grem stuširati in narediti hrano. Kartoffelbrei.
Erbsen, Nein, nein, nein. schwedische Fleisch. Nein, nein, nein. Mashed potatoes. We call beer pir, and this we call pire. Wie so Which ein is- Püree. Yeah, just pir, but you don't have to move. Just film the freaking plates. I hope the balls are hot enough. Yeah. Should be. That's what she said. This is do-it-yourself IKEA food. This is better in my humble opinion. How much? This looks cute. Jaz sem se fajn najedla, zdaj pa po dolgem cajtu bom gledala eno, pač ne kriminalko, ampak crime dokumentarc American Nightmare na Netflixu. Dobro jutro. Jaz sem ostala ob 7, tako da sem že 2 uri po konci. Mika me je zbudila s svojim jakanjem in pa sem se kar lotila pospravljanja, kavce sem nazaj postavila. In v omari sem plac naredila za oblačila od fanta in zdaj bom naredila tortilje, ker bomo jedla po moje ali kasedijo ali pa nekaj podobnega bom videla. Piščanca sem dala ven, pa bom naprej pripravila, tako da sem pol fraj. Nekaj moram še zmontirati, ampak v glavnem imam dost prost dan. Tako da tu že imam vse pripravljeno, tu imam moko, pecilni prašek, sol, bom dala spod recept, tukaj imam vročo vodo, maslo in zdaj bom to vse zmešala. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know what for. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Montiram tu na kavču za Eon, zadaj pa Josh upravlja svoje najljubše opravilo. Hanging panties. In panties, so naughty. Njemu to ni toliko bad dela, jaz to ful ne maram, tako da to je njegova naloga. Sicer jaz ne maram tudi posode pomivati, ampak ponavadi, ko jaz kuham, kar pomivam sproti. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood. So tu neki novi krapi v Lidlu. Merkur smo še šla in ima je ful za pomlad. Mislim za pomlad, ja. Kako je to cute. Oh my god. So cute. So cute. It's okay, birdie. I'm gonna take care of you, bird. Okay? Normal, I promise. Booty sole. Booty sole, what the? Why are you running? So viel Schnee. So viel Schnee. 4. Četrta, kaj se reče. Prva 2 ta tedna. Več, kaj je v planu bilo. Sem še vesela, ko smo gli začela. Oh no. Ok, šla smo v Lidl, kje začnemo tukaj. To si je Josh izbral, 2 temni čokoladi. Čokoladni proteinski puding, nisem vedela, da imajo te okuse zdaj. To je vanilija, granatno jabolko in malina.
ta je jagoda, jaz teh nimam rada. En brisir, ene te čokoladne poljubčke oziroma čokoladne koščke sem vzela, če bom kaj pekla. Eno koruzo, sir nariban, maslo, oreščki z brusnicami, znižani so bile, pa te ene brez brusnic, da jih malo mešam, ker tu se mi zdi, da je preveč brusnic. Pol imam tu proteinske palačinke, sicer ni bilo čokoladnih, ponavadi imam čokoladne rada. Sem pač te salted karamel vzela pa mi dala. Pol imamo tukaj moko, kislo smetano, ajvar, ker ima en dan jedla čevapčiče. Slanina, te v rezinah, ta je ful dobra iz Lidla. Pol te koščke za kakšne omlete, kumara, čičerika, ker si jo rada v airfryerju spečem, da imam kot nek prigrizek. Jajca so tu bila na kupon snižana, jaz si vedno L vzamem. Pa to živilsko folijo sem vzela, ker sem jo dosti porabila zadnje cajte. Sma pa šla laufat in sma odlaufala 5 km in dan se mi je zdelo ful enostavno. Isti cajt sem imela kot zadnjič, ko sem šla sama laufat, mi je bilo ful težje, sem se mogla malo prisiliti, dan se je bilo pa ful enostavno. Zdaj pa bom naredila proteinski shake najprej, pa bom pa ostalo skuhala. Nekaj vlogo nazaj sem vam razlagala, da bom imela eno novo sodelovanje vredno in danes novo paket in to novo sodelovanje MyProtein. Sicer ga tu na YouTubeu nimam, oziroma pač za Instagramom sodelovanje, ampak sem rekla, da vam vseeno pokažem, ker tudi nasploh, če bi si nekaj naročila, bi vam pokazala, ne glede na to, a je sodelovanje ali ne. Taram! Res je ogromno stvari, tako da bom kar vrsti začela. Ene stvari sem že probala, ko sem si naročila, ene so pa zdaj nove. In sicer, ful sem si nekih snackov vzela, te so Choco Balls, teh še nisem kdaj probala in imaš 10 vrečkic pač teh čokoladnih kroglic, zdravih, proteinskih. Pol imamo Mika seveda zadaj. Mika, ne. Te flavor dropse, torej kapljice z okusom in sladilom, sem že imela te vanilje, te čokoladne še ne, tako da se veselim prova, to lahko tudi za peko uporabljam. Pol imam tukaj čokoladice proteinske, te od MyProtein so res ful dobre in te so trojna čokolada fudge, v bistvu kot nek biskvit, te so tudi ful priljubljene, te so cookie crumble, z belo čokolado oblite. Pol tukaj imam omega 3, 6, 9, jaz imam zdaj trenutno omega 3, mislim da. Sem pa že imela te 3, 6, 9, tako da sem si iste naročila. Tu sem si vzela vitamin B12 in sem rekla, da ne boš, da vse te snacke sprobam, tako da si kupim to škatlo vseh teh prigrizkov, čokoladic. Wow, še te brownie imamo, tako da tukaj lahko vse različne okuse probaš, preden da si pač naročiš celi paket, ker pač imamo itak različne okuse, nima reč karamela, ni čokolada, ni bolj belo, vaniljo, waferji se, oh my god. Pol sem si vzela ene proteine in te so sicer Isolate. Jaz imam zdaj tudi proteine, ko so Isolate in so mi ful mi bolj pašejo pač na želodec, da mi ni slabo. Seveda sem si vzela čokolado, ker sem pač basic. Rada si delam te proteinske šeke in ja, če gledaš Isolate, sicer so malenkost dražji, se mi zdi kot navadni whey, ampak ful bolj so za želodec. Pa mislim, da te lahko ješ, če si lactose free, ampak nisem ziher. Torej, če si na laktozo alergični, to pa ne boš, da se zami tisti, ko ste pozanimate. To sem lani sprobala, če se spomnite, te clear protein, pa sem bila ful skeptična in na koncu so bili ful dobre. Tak juice je, ful ga enostavno spiješ, ker je recimo te čokoladne oziroma sirotkine proteine, včasih so malo pretežki, pa nisi lačen, to pa lahko spiješ kot neko vodo. Vzela sem si limona ali meta. Ta je veganski, tako da je primeren tudi za vegane oziroma tiste, ko ste brez laktoze. Moj brat vem, da je to pil. Te veganski imajo, mislim, da 10 gramov na merico, ampak vseeno, tako za na hitro zaužiti več beljakovin. Prvič sem si vzela maslo z indijskimi oreščki. Vedno imam arašidov maslo, zdaj sem si pa to vzela, pa ful imam rada drugače te indijske oreščke, ampak masla pa še nikoli nisem probala, tako da ga bom vzela. To mi je ful v oči padlo, ker recimo kdaj, ko greš na kak pohod ali pa na izlet ali pa karkoli, pa rabiš malo dodatne hidracije, pa ne moreš toliko piti, ker ne moreš na WC, ali pa enostavno pač ne moreš to količinsko spiti, so te hidratantni praški, ki imajo elektrolite in nikjer tega nisem najdela, ampak ja, ko vam čakam, da lahko to uporabim. In zadnja stvar, če se bo Mika omaknila, so to je debelo rikico, leži dol. Ogrom paket. To so pa oseni kosmiče. Veste, da jaz nisem ona oseba, ko je osene kosmiče skuhane s proteinskim praškom. Eno obdobje sem jih jedla, ampak ni to moja najljubša stvar. Zakaj sem jih naročila? Zato, ker lahko z njimi delaš marsikaj. Jaz bom recimo si naredila svojo granolo, ker te granole v trgovini so ful sladke
nima nekih dobrih makrotov, tako da sem rekla, da si bom provala samo narediti s proteinskim praškom, z vsemi kosmiči, pa to je tako ogromen paket, pač, lahko gledate, koliko kil je to, pa ta je brez okusa, tako da je čist, pač, navadno. Bom imela zdaj kodo, ki ti prinese, mislim, da 33% skozi, torej bo Jasmina MP, torej My Protein, Jasmina MP, bom dala na ekranček. Prosto bo vsake toliko te aktivacijski dnevi, ko dobiš še več popusta od moje kode, tako da tisto pač morate spremljati pol na Instagramu, če vas res zanima. Sem pač hvaležna, to se mi zdi, da me ful paše mojemu lifestylu in jaz te stvari uporabljam, rabim, zdaj, ko sem spet malo bolj aktivna, mi je še dodatna motivacija. Bom pa dala mojo povezavo v opis. Ok, gremo zdaj narediti ta proteinski shake, pol pa naprej delati, montirati in pol zvečer stream. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired from running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired from running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong. Vem, da so te sončni zahodi, ko jih to slika, pa snema kar nekaj, ampak ta je pa zdaj... Čudovito. What the fuck is going on? Evo, jaz sem spravljena za stream, danes bomo delali diamantno sliko, ko sem jo že nekaj cajta nazaj delala, pa mogoče kaj igrali. Love you. Mika mi je po tleh vrgla te diamante. No, ona si tukaj gleda, kako mi da to pobiramo. Fajn je tebi, a ne? To so taki mali kosi. Dober dan, mi da se gremo danes kulturno udejstvovati.
v center gremo in tako fajno uradno je 9 stopinj. Zdaj gremo najprej na kavo, pol gremo v Narodno galerijo, pol kasneje nekaj pojesti, pa malo okoli po Ljubljani. Pa imam pa že itak stream, danes sem spala do 11, ampak sem prav rabila. Zdaj je pa ura 1:30. Cheers. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Evo, vsem gremo pol, nisem bila že od faksa, ampak gremo najprej sonce izkoristiti, pa bomo pol na koncu šla. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Danes je zastonj vstop, ne vem, ker je nedelja ali je kaj posebnega. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Robov vodnjak, ta je original, Before I sleep, kopija je pa na predmestno hišo. hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Cringe, bro. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Evo, jaz imam solatiko, on ima fajitas, pa so priloge, tortilje. Nice. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No, Smo se najedla tu hrane, je bilo, čeprav je solata, je full. Pa še ne, taki, to se na začetku. Zdaj pa imam pol ure do streama, verjetno bom malenko zamudila, ampak ni panike, sem sporočila. Come on! Ej! Zmagujem. Spet. missing someone.